Yang okay panipon malanwa na rakso kon pon peyu waun kisanan kan ko nanalam ko nang kaniko. Wow choro rong sabon machet kop na koryaon kop na speaker and legislature. Sound ko pong lapalabakan nan panyan siya mamot sa government. Chon pon peyu sak pachawan duka kupuran koros song nan sabon machet rong aranoj. Ngay sa Nicolas Mevan Pachawan Kalale Kukurakan Autapan Sapal Machayan Ronganranoj. Hoyach Haralapan Sapal Machay Rongkan kayo Kasarawi and Pachatan Tipso Hong Kampas Kulan Wain Ponpe Koreao Kapangamarangi Pachawan Wiya Kawaban Haray Chungalran and Kopasan Kasilo Aman pe nakap mesang wena besam pajawan naksang palian Australian scholarship. O kapayo sa palmachain ran masalangan Wayne Ponpe. Wrong sang kolonya Wayne Ponpe. Ni January ay sa kriyawan pariya katriya sa kayo kasaraw yan pajotan school pos. Payo pajawan wiyawi liganapsan kabna pe lapalap kolonya Wayne Ponpe. Nintuan tami sansan me school pos silu me pachuan kasarawi puya kayo pos pukach pacha nan shop o naneo school pos pukach irait saryan school lima kriyaman makak pachalala. Me pachuan nga master of ceremony te meninte yang programan kasarawach ye Mr. Roxani Kings me uya public information officer Hong Kampan School and Wayne Ponpe. Mewya lawlawan rachingata programan kasarawach ye Juan Paron Rotley Robert sang momotsa and Matthew CCP. Me pachawan wiya masan and rachingata programan kasarawach ye sapal machel korean kopnan Wayne Ponpe Honorable Feliciano Emperman. Nanachingal sakarata pachawan kasaleta me school pos pukach pan nen sawasa ho apali rail sarika no rail wasan ka school kan ho pilbachawan kopre rail na ni arail wasan ko sanakan Koreaw and kapina pilbachawan taula pilbachawan nya chungal pakpak hong rail pos driver kan ran men lang apali mau pos pukach hansaw koros puego pos pukach pan men sawasay rail sarikan hong wasan ka school. Programan kasarawach pachawanam saglaniyaw sakarata masangkaw ng school and Wayne Ponpe Mr. Stanley Etze niya pachawan kasaleta me pachawan walyanti rai chon tatongkan korosan kampan school o pachawan niya rai chungal kapengang kapna Korean kapna puya kiyo hananan kampan school yay pos me pan pachawanitan tawasarikan ang wasan school kan nan Pompe. Hepil pachawan taula pil pachawan wiya haray chungal kapnga Mr. Resio Moses Jr. puya kisawas and achete school pos pukach ang Pompe State Government Hap mele kampan school hoy pilpachawan kamelele me pos pukas paninanan muya kachap lao tang rai sarikan. Lele to ran watch kampan school and Pompe pachawan chunganan kiyar school pos paisak walu me napali sarikan ang wasan ka school. Puen pilpachawan pachanga chamech kampan school and Wayne Pompe pachawan chapyatara rai chungal program and education te ni January saklima riya katriya sake. Nin tuan tama science and education taken pachawan yaunan par koros o school kan nakan pachawan chawa program and education day what ye public school silisak payo o private school wanokan me pachanan Wayne Pompe. Haranap and parwatch ye eupana Kakela ka sapal machay poitakan. Koreawan sapal machay rongan ranwach. Wen kap nga marangi pachawan kasaraw yaray chungan ranan kasampan yay ranan ko basan te
Kapangamarangi Constitution Day ni January 15 riyakat riya sakeo. Nanuya pandatakan kawawiran kasambal watch. Sabol machain kopnan Wayne Ponpe Honorable Reed P. Oliver Pachawan Kamanalar. May right chawa melal kanan kapangamarangi koros me Pachawan tatok pan Ponpe State Government pan Pachawan tatamki administrative leave. Puiranan yang kawawi. Haray cungaran ko sampal, yayranan Constitution Day, tiranan kaupasan, and when kapangamarangi, riyakat riyay sakaya. Kasuluan sa balmachay Roman Ranwach, panian rong nan sa balmachay Retion Ponpe, pechawanan at yare rong makasalita maman pe nakap, mawya chawa melalan way na pesa maachingalat yay Carmen Sar al haluk, Pachawana Natirachmal Bachelor of Medical Science, Sang Fiji National University. Painakat manage Pachawanyan Chaweta Scholarship and me Australian and Pasnan Winnipesem, Kin Pachawan Sawasaki Rai Sarikan, me Men Kalaute Harajmal School. O kapaanya wan sa palmachay Roman Ranwat, yairan masalangan mo in Ponpe. Ngalangal pan miminipiche poinchisu kalagasu mineche sakwano. Dimansang ulan pan miminipich payo pointsilo. Kalak riyaw mineche sakriyaw tauli murin sa was. Ngalangal pan mimi ni piche poinche kalak tuwang mineche sakyaw nipo. Ranwa chang pan miminan pungan paniya pango palimasan inate saklele saklimang. Iloklukin paina pan miminipit limaw lelisu pan kachipin ni sauchuklen ni alam hang pan mimipaliyapang o palimasa ni nate saklele saklimaw o pan kak mokot lang palimasa niyapang iloklukin paina pan kak miminipit payo lelimaw o pan kak lel pit limaw lelisu pan kak kachipin ran kaunap hang pamiminan pungan paliya pango palimasa ni nate isak len riya isak iloklikan paina pamiminipich wano len walu o pan tabakin wan lam rananyo miminitigr wali isak isu wan lam ranranwat miminitigr isak walu wan sasongan kachaw memoratin na sampung watch te wan sasongan kachaw memoratinan ray na nawarnya isak tayo, mimini si 0.00. O wan sasongan kachaw memoratinan sampung watch, mimini si isak 8.5 isak silo. Pion pay pan sang kachapin kalakwano minutes lisak tayo ni sauchik. O pan prang salang kachapin kalakwano minutes pa isak limaw na may sangan lakap. Main ko yung macakan, autapan sa palmachay Roman Ranwatch, kalanganan kubran koras o kasalan. Thank you.